Bible a Matthew bung som ni le ni sang som thum le ga pat som thum le koi sim tinga le Jesus Christian relational category ni a hop khan cho horizontal le vertical relationship asayum cho how hil chon dan thu pila pi pen hoi ham tia sadukai le pharisee sona do apera chu Jesus ni ken don bonin akhat na nang man lung pum pin lagaw pum pin pakai na pathin chu ngai ron hi chu thu pi a pi pen le ama sa pen ai atin anin a chu da mga chu nang man ek ngai lu ban hi no kom na ngai lu di Ilahi Jesus Christian love relationship ni hi layout abol cho khat chu horizontal khat chu vertical cross liman wat sai cho vertical chu cross atun pa hi in horizontal kiti chu cross a phailang pa wat sa nai hi chun pi wat sa ham cross atun lang chun pathin le mihim ki ka relationship wat sa in horizontal pen chun mihim le mihim ki ka hi ngai lu diu dana wat sai ya chu Jesus in a khat na pathi ngai lu in ani na mihim ngai lu na ti ya chu tu nya hi vertical relationship le horizontal relationship hi cham khat hil dim ka dei sa in pathin thu cham kha in ki hil dingo angai yo sia ding jong hi chi pathin mi ngai lu na relationship horizontal and vertical relationship cross mi ngai lu na hi cham kha in ki hil diwa ka dei sa hi tu ni pathin thu yung lu na diwen a focus nom chu horizontal relationship pen zo a focus ding ai vertical relationship pen chu horizontal relationship om lo wale ki nei thelo vertical relationship hong do thein dinga chu chi pen chu hil ma sat diu chu ting tal ei ho adinga jong ka sei do no mai Christian khwa ngai lut na lek ngai dam na ki ti poimo pe nei poimo ma ma jing a poimo thil tam tam me yon hi tabang basic understanding teaching adingai ngai lut na lek ngai dam na ki ti o hi Christian khwa het dinga poimo ma ma jing hi so pitio aye chu ngai lut na lek ngai dam na ki ti hi inei ta lo je wa chu ki phula num na jing ki sa tu num jing ki tha tu num na jing an lung chang miem tam tan ki vo mai hi tabang chu ipija inei thilam aye chu horizontal relationship pathin thun e hil pen chu mi tam ta Christian khwa am ta lo dan khat na chun pathin ngai lon tin dan ni na chun mihim ngai lon tin ai tunin pathin ka ngai lui mi yo sina tin a hin la hi chi pathin ngai lu na pen chun horizontal relationship ma cha hin phun do ding hi chi pen chun mi zo si hin khwam mu thiam ta lo ya chu igamu hi tai boy ya chu tu ni le shana ding hin Matthew bung som la get chang som ni la kha pa som thum la nga hi ini sim dim ka dei jan ai Matthew bung som la get chang som ni la kha na ji sim ti nga le chu pet ta chin Peter hi nga hongin asa pakai ka shopping ka chunga izat ve chon si le ka ngai dam ding ham sagi ve ge jinem ati nai ipia Peter chu Jesus Christa ko ma hunga ka sopi a chon si nai le izat ve ka ngai dam ding ham ai ral sagi ve chan zo tina ai dam pakai ta hong do ham ai chu judo ho chon dan dung zui ta le judo ho ki hil na dung zui ta chu mi min hat ta ma mi ngai dam thein hai thum ve he ti chona to le ai ho ku ki society ha sunga jong hilawang hat ta ma mi khat chun ve kha abol khil ki ngai dam ni ve bol ki ngai dam na thum ve yong lin lewang chu hi chi wang hi abol thui dai ki ta koi ma ki ngai dam zo thei lo chona hi chi banga chu Peter hin chichu zodate lungthima cham jing sa kha cho he nei ai ba Jesu hi mi ngai dam hat pa pathi hi ti he ja chu thumbai mi himin thumbai ngai dam jong le Jesu wang beisi gi chan be ngai dam zo in te ti he ja chu Jesu Christa ko ma chu sagi ve ge chen sagi ve chan ge hi ka so pi su ki chu ngai dam zo wa le adang chu phuba kala thei tam ti tam nga do ai ma Jesu pital lungthim cha he en piti hin don banam aza sagi ve ge sing ka ti poi ama wang sagi mun som sagi ve ka ti zo bo we ti cho sagi mun som sagi izat ha 7 into 7 49 ai la 70 la 7 to 70 490 tin hai cho na mihim kuma sot pen ai hin za cho kum za ni om 70 80 years a hat to ho jang 100 years hing zo be si lo cho na it's to extraordinary momong life expectancy ta cho yong la normally ta alhang pi khatna life expectancy chu 80 years cho mi ma denga ai la Jesu mi him te chu veza ngai dam tia 490 times ngai dam ti nai cho ngai to ai le ipi sei no na pena nain khupum pin mi ngai dam ti nai cho na aye chu ipi ya Peter in sagi ve le Jesu mun sagi ve to ai min pham Bible ai sagi ki ti very popular teaching khani cho besana mak bung som la sigi mak bung som la gup chan ko na haptani ma sa benizing pita thodo chen Magdalene Miriam asunga ko na thila sagi ano do nu hi nga chun akila ma sa penati cho ve sagi jenta Mary Magdalene Jesu in hu na thu ni sei pe in asagi na Mary Magdalene Jesu Christa ken khupang bul tong kinai pen minu hi ai ai le thu chi bu bung som ni le
li chang som le gup chu sim kitinga le mi chon pha chu sagi ve hluzong le atho do ki jin ain la migilo wang chu sit na thu te ding ati chu na sagi ki ti very important lesson khat le very important number kha pang jing cho lai chu mi chon pha chu sagi ve hluzong le tho de di chu la awanga migilo wang chu alhu le ki chai de ti yam cho na ya chu sagi ki ti hi salvation hu ing na thu do la dinga poi mo tai zop bung nga chang som le ko gen theina gup ma ko na aman na hu do ding sagi ting le sit nan na to kha lo ding ati ya chi vet ti ngai le sagi ki ti very very important lesson khan hang pang jing cho na chong le hi chi sagi ki ti hi sagi mun som sagi ve ngai da min tia isi pizza je sun peter ko main se ham hi chi hi pathin mi ngai dam na a hat dan na pathin mi ngai dam zo na ali dan hi ki chin ta se cho vet sa na cho 7 into 70 chu Daniel bungko chang som ni le sagi na ki se Daniel hap ta som sigi hu je sun Peter cho ko mu no mi cho hoi tai vet ai na 490 years lu cho pathin in zudate ngai dam dinga phat na pi pen cho Daniel khang la ya chu zudate he pathin dan thu pal kya chon sit na sang ta ain ko wa pha na chu pathin in Israel te hi pai mang ding na da ha ding ni ku he cha pha Peter Daniel hi deal swa ta pathin ko ma ami te chon sit na ama chon sit na la ngai dam na ni thum lai ta so chu ti mo mo hi ta pathin in Daniel thim ga hinga don but na pi a hi chi judami te hi am hodinga phat kum zali le som ko kapi ding chu Daniel hap ta som sigi tiu che kapi ding hi chu hi che ka sunga chu amon Messiah Christa amon hat do dinga hong pas ki san mai le ka ngai dam ding nam mi hinawa go lu ding a hinawa than chu ma hinaw chu ka pom pi jing ding ai wanga hi chi phat sunga hi akisan lo wai le ke man kani pei do ding tai tia Daniel thim gaw hinga na pi cho na hitya chu pathinin BC zalile som nga la sigya pa na ain sima Daniel so hap the som sigi sung si chu kum zalile som ko chan cha hin sima ai wanga Jesu Christa cross a thi changele wana kal to changele seizui te in kum thumle ke change Jesu chi do no na ato change wa jong Messiah ki san ni ta povin a chei chenan pathina dinga sol cha no kha pen thim gaw no kha pen Stephen chu sungeni sabni tawin hi cha Stephen a seizui pitia nang hoin pathin thim gaw na thalo koi ma champon pathin ngai lu na dan thu le ama lhagaw thing na sun owetia na sata Stephen chun vai ha na thu ni se ya pathin lhagaw thingin Israel cha te adal ha dan chu ki chin ta phun do a Stephen choni thia van ko na Christian alim na ding agal muwa kinem ta ain ko choni chani so na hichia ki patna chu gospel Jerusalem le Samaria boan ki sei pen chu vanu le si kor kim vela dinga pathinin gentle tela dang gospel a hin lang sap sa mas pena Cornelius in sunga hin ain sunga ki pantu pain na chu zawa sol cha Paul a hin man cha Asian continent Mediterranean continent ting ta le Asia Minor Europe bon cha kya gentle tela gospel ki pantu pain phuna na ki chin ta gospel ki pantu pa chu Zuda hola a confine pen chu vanu le sit pum pya phun jala ma pathinin nam thing ding le nam than dinga nam bi kha ne han pen chu tuai Krista ta sanjo si chu pathin nam than heta ta san jala phun do a pathin mit muin a thing le abu koi mam ta poi abona Krista na so lat do le Krista ngai dam na chang nam thing i su ke ta we tia Peter hi nga jong azan manga ni kila sa ta so na hi ta bang ta chu pathin ngai dam na chu alo pi dan pai Peter hi nga ni phun do ai ai wanga hi chi pathi ngai dam na pen chu ai hon na sa lo bya yum wa hi la so pi ti ho ilung thim wa chu ngai dam thum num theilo na le chon sit thanuk na inei dan thewa hi chin pathin ngi ngai dam na pen chu i chan ki thewe na hi chu Peter koma ki chin ta hil no me hi chi chu a het thim na dingin Jesu Christan tu lem khat hi ti na nil ta nei ngai dam na chung chan ki chin ta le mihim horizontal relationship na love relationship ki chin ta mihim le mihim ke ka ki ngai lut na inei thewa i ki thim thu thein diwin Peter hinga chun Jesu Christan thu lem lo pi ta in sein hi ti na in sei ta nei sang som nil thum na chun ye chun wangam thu hi leng pa khat asu te to sum su tu nia ki gua to ki te ka ai na mi ngai dam nei thei ho le ngai lut nei ho chu wangam lut ni na ya chu chi wangam thu pen chu hi chi thu lem to hin a hin te ka wangam lut thei ding ho chu mi ngai dam thi hoi ding ngai lut nei hoi ding hi ti vet sa nom na chu a hin sei ai le chi wangama
sumsu tu pa to hin te ka na chun atu sim chu hi ti nain pantan hi chi sumsu tu pa chun suma hin su tu pantan hi le alla wa khat ama telen sang som bat pa chu a hin kai ta ve ti cho na telen sang som ki ti hi gima gim ne so pitio Bible theme commentator khat in commentator khat epita Adams Clark na amana sei na chun hi chi telen sang som hi in terms of gola sa ding han lang le 10,000 years ki sa di hadis namuwa ahutale hi chi bat ki ti chu sa zo chi mo mo hi lo ti nai ta cho hi ta bonga chu leng pa sum asu chat ve cho chi pa chu imuwa che pha na chu sum sa ding nan chu tam ma jing e ai wanga ma chen pin sia chang som ni langa na api ding ma nei lo zen apa kai pa chun ama to azi cha te anei chang si zu a chule ding in thu pitai ti cho na azi cha te ting ta anei go zo si man lang zu long le telen sang som ta sa do zo lo di ai wan leng pan asa do ka khom sa ding ta lunglin ta zo thu tan pi go ni ai la ma pan pi ti hin don ba na achu ti pha na su pa chana bo khom in che be bu in pakai nei khungai ta din o abonin sa do kit na nge ati cho ipiti sa to rita hoi la ya ki la ipiti lo dem gel ha sa tho cho na aye chu Bible theme pai 10,000 years in terms of gola sa thei dinga de bo ya ti cho hi che bat pen hi ai la ma pa chu ipiti sa do mo mo dem ain khlum ken tong long na a sa do zo lo di cho hiong le leng pa go na thu tan na lut din cho ta be se ya chu pakai sa do nge nei nga ta din ti cho ai wanga leng pan ni pis abol ki na he chun leng pan elo apakai pan alung sit be sen al hadon asumba jong cha beisa angai dam tai wow lo pi lo ong na so pite ho apakai pa alen pa chun aso pam chan cha vedan akho tu be se jing azia cha te yong chu avet la kho tu be se jing hla do jing ta bin asumba chu ngai dam tangi ati ta cho hi chang ngai dam ti pen 99% hi lo 100% ngai dam ha so pite ho lai mun ai mu thai chu pi ha hi chi leng pa chu koi vat sa Jesu Krista in ban ta le hi chi sumba pa chu koi vat sa mi chon si nang la kei vat sa nai ta len sang som chi pi vat sa nam chon sit chu e chon sit in ei chu e pin pi chon sit in ei chu e ei ho chama hi chi chon sit chu iki su thing the te lo iki sa do zo thei te lo in khulum ke wa hi chi chon sit na chu sa do ding jong le han iki sa do zo lo di we ai la tunia kineu sa ta dil supma pakai hinga pakai ka chon si ngai dam ta itaw na wa chu leng pan su pa sumba zo angai dam wa chu Christian Calvary cross ha chu I chon sit na zo si thing sat le but I ma cham lo hil dinga na zero ba kia bon cha su thing se la ngai dam na buling se le chai amen hi chi Christian ai ngai dam naw I het chi ngai chu tu nai pathini ngai dam naw het chin so ke len tu nai gal le tur lo du chi la wa pathin mi ngai dam na het chin so ke lang I so pi sangam mu si nai nei lo du pathin na ngai dam nai mu chin se le chun melman I nei lo du pathin na ngai dam nai mu chin se le chun mi khat chu nang ma lunggel to ki tu lo mena chu mu si le ma su nim na thui se lo du pathin ngai dam le hi chi ngai lu nai mu chin se le chun so pi te ho tu nya hi ikim vel wa ki zu thang na ki ne gu cha gu bol na chu ting ta le ki sei sit ki mu sit tu na corrupt policy corrupt ta I society moral corruption da ho hi thoi sim lo dis API to tabunga pol moral conduction hi ila wa society sunga umitam API tabang civil sungi civil ki vai pu na pen hi ibanga si hitam API hobung sungin ato ding dol tong thei tala sit ningan pungtul tur jinga khangdong in ku nunga golang in khu no piu pa hin khu chu e ta hi ki phula nom tu jing nanga hi kui man gam tam aye chu pathin mi ngai lut na buling sel ngai dam na buling sel mi tam ta hi zo ta lo ji na ya chu hi che pa in ku tabang in hi diu chu abana hi che pa chun pakai pa na ngai dam zo chi ping ti ta ama bo chu chi su pa cha po do phanin asu chan pi khat dangka som nga bat amona hi le amanin allola me in aza nei pi ding chang sin nei gap sumbat chu nei pitang ati ta cho apa kai pa na ma ngai dam thing sel ai ma ma chu ga po do na aloi pa sumba pa tham cha khat ba pa cho allol ga me pya na nei pi lo dam aga ti ta cho thritan aga bola na abana pi sei kina achu ti phara su chan pi pan abo khumin a hinga ata we nei khungai ti ding ke man samangya tia jong le ipi bola ma chun a hi wangi aman anmom hi in api chang si cho pi ka sin song kula akhum tai ti ke cho hi chi pi wa sam so pi ti ho hi chi su pa chu sang som talen ba pa chu apa kai pan buling sela
na angai dam hai ai wa nga apa kai pan angai dam ne pen chu ata san zo lo la aki het chit zo lo ya chu aman anuya ama su sumba pa chu angai dam zo lo na hi ta bang pa chu hiu chu tu nya ngai dam zo lal na lungchang hi mi za ni bam tu nya pathian thu ki se ya thila ho hi in na thila ho na chu a kon hung do en lang pathian thu ki le ki taw ti ai ko ai le na mi a hi lo changa ke wa mi mu sit thei top sa ke wa mi su nim thei cha ke wa ain sung anu gui apa gui ai ra le gam tina mi ke ho chu ngai lu na ngai dam na lungchang ba sa lu chu hi cho ta bang ki phula nom tu na lungchang pa ngan chu ila wa hi che pa ta bang hi wa mo cho so pi do igam sung wa na pathian thun ki chin ta hi now revealable chu pathian tu sei khan hi tin sei lei sit le ni sa ke ka agam la dan hi 97 million miles ahead iso elo in terms of kilometer to 147 kilometer var het iso na million kilometer var het iso na hit chan gya chu ni sale lei se ki gam la nei ele ni sale lei se ki gam la ka sanga gam la zo a ha chunung pathin omai van lei se simpa nang la ke chon sinai ho do pa chup banga gam la pa chun tu nai nang la ke bulling se lai ngai da mai ai la nang la ke chu kal khat kal ni ka be ma ki ka a cheng khom de khom jing te chu na 10% i ki ngai dam zo lo wai i chen ye ilung thimu si tam na i chen ye chon sit ei wo mai tam na le ya chu tu ne pathin ngai lut na thui kilwa pathin tu dop sang na thui kilwa thila tu su ni me ding thui kilwa le mi kha chu tha di he avun lip di ta ki hoji hi chun thagau thingum pi mi hinau phun do ham pathi ngai lut mi nei mong hinau phun do hinam pathin ngai dam na chang mi ka he mong ti phun do hinam tu na inu ching khulam nong he ding khat chu thagau thing to ki hoye na tia pathin to ki hoye na tia ai wanga nang hin defend ho le nang veng bit dinga hung ham ho kam chang khu ngai tu tong thagau thingum pi mi mong hinam pathin ngai dam na mi pathin ngai dam mi mong hinam pathin ngai dam na ki he chit mi mong hinam na nang le nang zong na ki patip ding hai hi chi na to ga le nang ma product a ko na hu kun do holung changa ko nai thil ho ka hi mi ngai dam thailo pa thil ho ka hi ngai lut na nei lo pa thil ho ka hi zo sei thil ho ka hi ti su nang le nang na ki thi mai le tu nya pathin na ngai lut na pa zo na ki chi ning ka dai chani pathinin thil ha izat na noro tam ta i patip de point pathinin thil ki dang izat na bolam ta i patip de point ka cha ka thu na ngai lu hinam ka thua no hinam ka ngai dam na buling ser ne hinam ke ya ke pi ha na ne hinam tia pathin nang la ke jo ei patip ding ei bo ne he ya chu pathin thu to ke tu lo khana thila thua mi izol naw chu i tin ti yong le in ko chu pathin nei le pathin ngai lu na la ngai dam na he chin mi asu la lo hil ding thila ho a hi na zo asu la jing ne ti tu na pathin thu nei ko mo no mai ai le bible chang za ban simale ipitikit tam chun asu chan pi ho achuti chan chamu phat win alung phamo le na pa kai pau hi nga ahungun thum chan zo si cho ahung hil ta ve ti ta chana che phana chu ipitita apa kai pan akom a ko lu nin hi chi su pa cha ko lu nin talen sang som pa cha ko lu nin vo su nun si ka hi nga na taw se ana bat chang si ka bei sa ka ngai dam hi tai ai le ke man nang ka lung sit banga nang in jong na su chan pi na lung sit ding dol thu hi lo ham pathinin ei ngai dam theya hi le tu na nang le keng jong mi ngai dam niu chi ikin wai so pite ho ibia tua hi igam din mun hi chan pha ibia igam din mun hi chan pha thilan na hong to theam na aje chu ngai tu ta pathin ngai dam na het chin lew han hi chu inei lo deu hi in pathin ngai dam na het chit lo je ole angai lut na thu pha het chit lo ya chu mi tam ta lung thimai phula nom na lung thim tam ta ke wa kam ta cho mai legal ang su in kedang ta in ipunawin ama ma jing e ki bol ho gele thu ha sai mi na thu lo chi poi ke yong phat khat lai chu kam mi hi long liu ai aye chu mi thu na gel mai me ya mi hi longa puna kai pon ke ho in sung ngai ta jong thung ai mấy thầy mi som si gi som get cham jam ting cha hay cha se cha ki choin ka in mai wa kot hong kimin na
ai hung kai do we nei ai la pathin lung sit na za le pathin pi na za len hi chi mi holoi chen hi holoi chi ma lo da wo sol do wai ti ai sol lan ka nei ka go zo shiwa su si min ai la do win ka hi kong do we nei ka thi thei we ai tu chan chan thei we ka gari ho car mera ho bon chana su chan de we tu chan de we ai dal ha we ni ai le cham khat zo wa chu kom kin live in sung ka vai le chom khat group khat hong kin hi chi group holoi chu lung khang ngo ma hong da nei ta in chu phat zam mi nei tin ka zam nge nge lang chi pem ka ti kit me thei ta na hi chan ya chu hin ku ki tu ai le lung na ding hilang ka lung na the ma ma oi tai na lung nat na chu bei lo ding hin khu pum pya bei lo de ai hin la tu ni hi chi mi ho chu nga chu pathin hi het lo je hi amo mi chung bo se yong ka ti poi igam su e society chon sit ne ja hi tabang thil lung a hi khat le khat loi ka elo le group neo sa kina na ka hi chan ngei gal pi hung do chu iwet ti ngai le so bi te hoi bi se ham ngai lut ne le ki ngai dam zo na am thelo je i ka lawa Krista ke pan to pa sulang thelo hil dinga chon sit na lung chang iwop holo si hung kong da hi tabang gal hi ping doi hi chu he thim le hen tu nya hi ilung nat na zo siu hi gel dang kha he thim thei so ke dio a thi long tam ta em ve ngai dam na ha sa e na ai la ka so pi te ho tu nya pathin mi ngai dam na pha te ke cha i tha gel dio ka dei se na tu nya hi ipi ya society e politics hi chan ya bu ya thila ki san ila wang ki chi mam a je chu pi pen hi IDP galzam holung thima tam ta ki ngam hi ti ka sei do no mai galzam holung thimin hi chi inam sungum din mun ni aphat le si ding ipu oi tunin galzam mi tam ta emvin ka sei thim zo pon mi tam ta emvin hi choin ngai dam lung thim vop zo hina pathi nai ki pi lu no ai lol phula ding bo gyal ba ai ho sang sang gan thei mi tam ta me ai ho sang sang gal gim nei mi tam ta me ai ho sang sanga ain sunga Christian in sunga azipa amaya avuna lipiwa na ato chan chanwa na hitabang chu tu win amai lai ta azip azinu mai azipa cha te yo sit hala Christian hi ko tam ta ka het ong ne abon ki sei zo ponte e hon jo tabang chu tu na we e ho sang sa gimne zo me mi sa gimne zo e hon i tu zo me ai la hitabang mi holoin atuwa kamai chang ta ka zipa bol chu tunin ka ngai da me pathimi ka ngai da me ta phung do mi tam ta thu sim long ka he nei na ronda itus letitus hoki do la ya Christian hoi khu tam ta testimony sei ding me so pite ho tunin ma cha sei zo pong ai la a sei chu pi ham Krista min ka ngai dam tai tewa mi that ane pong hong mi tam ta ping tha ma gospel ki pan to pha ngai dam na akona mi tam tan ki moi ai la tu nya ku ki nam sunga IDP garza mi tam tan ngai dam na lung thim le pathi ngai dam na e ho a mi na hi chi ngai dam na pa inei thilo ji a email ma teo chunga phula ding le ipi ha revenge bo se igel ta je wa chu hi chi thlep bu chu hunga nong ho kong choi sang ni tawe no ho kong ton do ni tawe na mel ma ho chunga than nei dingu mi hon na ba le na gin ni na za dingu a te em lak ba i thau no ma hi chi thelu te hi chi thila tu sei chu i ta san wa tu nya hi ching kholam le thangnin se i chung wai hlet na na to a pathin thu ai lo la hai ko jong le amen amen i tiwa ku ki te ilit na diu hi pol i tiwa hin kui man ma gospel ke pan to pa cho a hei mong zala pathi ngai lu na ngai dam na thu pa cho a hei mong zala i chung wa e ho bo se ki tun sang ding mel mo ho chut pham jing dinga pathi ne alhat do sa khat miem khat su nim na dinga tu nyai pathin ho da na i koi do cho hi chu thila na to chala i pi ya het lo so pi tio tu na pathi ne angai lu na angai dam na he thim na ngai de tu na hi chi mi ngai dam thelo pa su nun si leng ban go na pi pa ta bang hin khumang po he ti we pathi ne ngai dam mai le tu nya hi na zina cha na man sa mai thei na nei na go tam ta na man sa mai thei pathinin zob in ku banga ki le do sa de pathi ngai lu nan he na pathi ngai dam nan he na zob in ku banga pathi na tun do ki di ibisa MLA politician ho chunga na ki ngap gut na ku ki society revenge laute iti ti ham gal dei dingai ta po ki tha ki mat nahi a sai so pitio Christian gamlong hiu lo ham he jun tunin su nun si pa to bangulo win pakai ngai dam na pa he chin gu ti win hi chi ngai dam na chu tu nya ilung thimu isu dam wa ei ho le ho iki zan dam wai le pathina sta phathi bu de gal ha sa pen ji pia ei ma ki thunu ni cho chuting ta le forgiveness la adinga ha pen ji pia nang le nang ki ngai dam na hi cho
tu nya nang le nang na ki ngai dam zo lo ya chu mel ma chunga phula ding mo gel chula tu ning ke ka ki ngai damin pathin ni jong ei ngai dam na ka he chinin ka chunga thilung lo siang pathin tha ka koi ta nei kai le kan sung mi te hi to ma chi koi diu ham i koi wa i society dam ding phung thu chang thua bui le politics a bui ne yo siung dam ding tu nya idp ho ne dinga sum hi za amin amang tai kitia gu cha la cha ki bol ho jong mang tan tin pathin in cham lo ka i tun do di ilung le ale ye chun tu ni ilung thimu sdam hi ti we 92 ga lai i tu ho 2023 ai tu ho i bon chan su khom hi ti we pa ka henga ngai dam zo le nei theding tu nin tha na ki thom hi ti we ti pa kai mena kanam mi te la ko mi te ka tip nom ne chang som thum le ni na chu pa kai pa lung hangin abe chang se sa sai su ka sin gen thei mi bol gan thyo khona hi chi su nun si cho pi do tai no hon na so pi te lung gil ta cha na ngai dam lo le chu tam nga cha na bol ding mai ko mi so pio im him chan khom pi so pi mei thei ti win ai lo le gam tin mi ti win pathin hello sung ho thing ho ti win e o hing jing pathin ho ki ti win gospel ke pan tu pa sei pi ding pen ten phula ding ani sewa hi ji sung ho thing ho lo jo kon ke pan tu pa sei pi ta masang lai Christian first century Christian ho lo chu Tertullian and say pi seyong amo chu atam thi lai chan wa rom mi te lo rom spion atam tha lai chan win ani kya bol gan thi lai chan win amo ti san chu Christian te pun na ding le gospel ke pan to pa ma cha la ding in muchi na ponge ti sula tu nya ilung han wa ilung nat wa thong thing a song ho thing ho thilo hon ei tha win kalung nai ta le pa kai nga pi do hi ti win i thi naw iti san ho chu gospel ma cha la ding le muchi a pan na ding in pa kai nga pi do hi tin ka do hi ti we ngai dam na nei zo theding tu nin na bon chawin challenge ka bol lo me su nun si bang poi ti win pa kai mi ngai dam pa hi chi ngai dam na he chin pa chu tu nin ki he chin ti win ngai dam na lung thim nei ti be ya chi pi ya crt su ngol ho hin ngai lut na le ngai dam na lung chang bap thelo ham ai cho first zone bung li chang get na chun ko hi le ngai lut na nei lo chun pathin he po ati chula a je chu pathin chu ngai lut ni tu nya ku ki se hong tung do ding hong ka hin mi dang ho cho ka ho pi pon na ngot ngai lut tum be hong ngai lut ne ta thila pung hlem pa so ngai lut na nei na hi sa o hi chi ta san ho cho ngai lut na nei lo chula chi ya chu comment ho jong na kam chang ho jong sim thei ngam le sim do ngam khat cham lo na ai chu ngai dam le ngai lut nam lo ai chu ngai lut na nei lo thila pu chun na lep je na zon bung som chang som gut sa Satan chu aguding la that ding ahong hi asumang ding ahong hi keima wang hinna pia hong kai hinna pia hong pa chu tunin ta sani ti we asumang ding la that ding ahong pa wang tunin so pite ho kilap sa po hi ti we ji a chu ikam chang le ilung chang wi phula nom na ngana ti me zon bung ge chang som li la li Satan chu atil bula par atul that pa he ti chula he a chu e ho se ikidop sang ni ti ku ki se pathin angai lui tiu vanui le se pum pi sim pa chu ku ki te chung wa ki sabu he ti ta chula hi chu ngai lut na hi lo cho ki chang ba choi nom na ki chang tun sam nom na mei thei te chut nim ning koi ham khat te chut nim ning koi ham khat te tha chi mit ning pathin in alung han tin amo chu a go ding tia lung chang bap te hiu chu ilung han mai le ei chu pathin mi ding pathin chu ei chunga alung thei ya chu email ma te chung alung hal email ma te chu pathin ago za ding ti dan na kinep na kinai ki chu ngai lut na la ngai dam na lo cho hi chun thil pha su lo de ka so pi tyo ye chun hi chi thila pu chi kilap sa po he ti we hi chi crt ching khonam le thangdin se pathin thu pai chat be na pen chu kilap sa po he ti we hi chi lagau chu na su ngol je wa chu na ngai lut na le ngai dam na thei lo he FEC bungli chang som ni la kwa pa som thum le ni na kamba kon tu si su hian a hin aza chan lung sit na hop theina dingin ngai cha dol ta ho thula ma khan to theina dingin tho pha su zo hen that do ni khwa dinga mo hol na kinam naw pathin lagau thieng lung phat mo sa hi un lungdam lo na zo si lung han lung sat kina ki tai tom ni chang si chule git lo eng si chule nang ho akoning koi mangun nang ho ki happy tu chin lung nemun pathin in kristano khat la khat na ngai damon ki ngai damon ngai dam ki tia ha sai Krista tha na bo ki nei the hi ching Krista tha na pangwa chna miang mai piti na ngai dan na mai na in mai ta le na ang lai ta na ji that na chanu that na cha pa that ai lo le khawi thang ta voltage ipiti na ngai dam zo de only through the strength of Jesus Christ Krista tha na bo na ngai dam zo de lung sat ikam wa ko na thu si su hen ti ye chun GMFDI ho
CRT thilo ho kam si na su lai chon le mi khat mu si na thu na se lai cha ngai lut na ngai dam na lo in hi chun hagau di na poeti ki chen ta phun do jing tu nya hagau di lung chang na khial pi ding pa Krista cho hin ta sanin lang gospel ki pan thu po azo hin ki saning pa kai min ka tim be thu sim lui ta khat omen Leonardo da Vinci le Michelangelo thu sim hi mi tam ta he kha jong mai the elo tam zon i het lo diu ka ta sani phat khat lai chu ama te ni hi wanu le si pom pya ding artist min thang pen ni lo nei na adi dia Leonardo da Vinci legacy ho tu chan ya wanu ya dinga painting la da thu pi pen hi jing long chubanga chu Michelangelo jong hi ke cho na ai le ama te ni a prime time ti taw te a prime time honan ke bang cho hi je khang lai ta cham ma te ni i pi thu jem khana kin mo na ne hon he ti cho ya chu pen pal ki bol tu hona ki sei si tu na ki dem tu hon he ti cho achong la ki dem tu ho chu mi tam ta news la do an so jimin Leonardo da Vinci le Michelangelo ki dem tu et ya chane sei jiu cho na ai je pha na chu achung nun di ki cho na ki dem tu jing hon lai ta chu Leonardo da Vinci chu ngai lungthim khat hum cho ama in Italy ka ma the last supper Jesus Christa pakai anjon nu kha pen lim ko painting a bol gut lai ta ni cho cha hon painting a hin bol tan hi lai ta cho ni ki dem tu hon lai ta hin hi chi pet ta chi pi lungthim hong kilanga Michelangelo chunga lung han be se ya chu Judas Iscariot lim a hin ji ding pe na khu Judas Iscariot lim ji lo Michelangelo lim chu Judas Iscariot lim in ki koi han atia Michelangelo lim chu Judas Iscariot lim dinga khu the last supper ko ai lu ta cho ai le ahung chal be tan John Peter Holy ma hin in chowin achai na pe na Jesu lim ji yan gut ta cho Jesu lim ji dinga gut pe chun alim a he thei momong tapon aji do thei momong tapon alunga oi thei momong tapon arab jin avya ji kit jin phat so ta sulunin na kum khat kum ni no ji do zo poi ti achai chena kidang asabe se chu bang milim ji thim pan ji do thei lo an nei ju kidang asabe se yin pathin hinga submission abona tau jing eti so chi phat chun pathin na hopin Judas Iscariot lim chu na hial lo wa hi le kamial na mu lo de ti cho chi phat chun Leonardo da Vinci jong kidang ta in Judas Iscariot chu ai ding bang tan ali ma ji do tan ai ji zo in Jesu lim chu hin mo dan ji do ta ni tunya na sopi ai loi le na melma ai loi le ngai dam dinga lom na mi him chan khom pi khat na ngai dam zo la ngai lut na na pi lo wa hi le Krista mel na mo lo de ka sopi te tunya Krista mel mo na diu chu ngai lut na le ngai dam nai ipija i society sia i hobung sia i gam sungu ipija hi ti ta Krista mel mo ta lo je ipija in ngai dam na i vop ta lo je gu chat la chan athangin ki tha ki mat na sangin thisan nai san ni tinapung ni ipija inam ngai dam nam lo je tunin ngai dam zo theding in I bon chabin ki tim gal lai ta hi ya chung ngai dam na phat dinga ki jan lai ta tu phat hin ha swale ngai dam na koi ka ngai dam na hin ti ding gal lai ta gal gim nei lai ta hin che phat tai pathin mi ngai dam da na ko hin mi zo si alung thim neu si la phulan neu sin pakai nga ngai dam na hin phung do I society dam di amen Bible chang chai na ding ka sim nomen Psalm bung number som chang sikina akam sung la gaw sapna zolhep na bolgan theina adim alei gu yong zole nal thu jing sein an dim tai pathin ngai dam na I het lo ting le hi ta bang kam chang hi ila wagi ngai in ya chu thilo ho pathin ngai lut na he ti win Krista mel ki chen ta mu theya thil ho na ko na hung do a ngai dam na buling se ki san ding pakai ka kawe pathin phathei bo pi taw